Ngono kamera ubundi. Shamzamu anatugiragaho keza. Miremire yo mu Rwanda. Uno mutore wamenetse. Ariko nangwe. Undi kuri abantu bagaburira abana baba barabyungukiye nawe bagaburira bari kurya. Mbajyo. Kata kazamutego tirigiriye. Mana nimwe do kazamura. Rimwe kabiri gatatu kane birazamuka. Nano. Yes, akoze Mwami TV. Rero ubu ngubu umaze gutegura wa mutobe wanje, ubu tugiye kugira gute tugiye kunywa. Wazanye n'amabuye mwana. Gatatu. Banzo bari. Gatatu. Rimwe kabiri gatatu. Nano imodoka ivuga gute? Imodoka ivuga gute? Igare rivuga gute? Igare. Igaze ni igisimba, cyo ni igisimba. No. We. Byose we. Ngwe. Sama cyane. Ngwe. Akiri ingi. Akira. Ndagukubita. Byo byo ni ibiki tutagiye kwigira. Atubasa. Arabyanze. Ayegende. Tega mukubite banze kurya. Byihore. Rero bakunze ba Mwami TV, murabona ko nateguye ifunguro ryanjye ngiye kurishyira hariya mu kabati, noneho umwana aza kubikenera bagenda bamuhereza umwana n'umutware. Hari abantu abonye bajya baririmba shahu naho bikabananira nanjye hose. Umwana n'umutware. Bravo! Wow! Bravo! Ajose we. Ngarekera igendera byihore n'ubutabishaka. Oya akira. Ajose. Tura ryakora riri. Oh wow! Bravo! Bravo! Wow! Yeah! Number one! Araliskunye! Ego! Arasimya! Karadyoshe! Ego! Karadyoshe! Imanaje! Papa! Oh wait! Aryoshe we! Oh! Aryoshe! Yummy! Aryoshe! I want to go to Arakariye. Kugaburira abana biragoye. Biko byakubiza icyuya. Kunze ba Mwami TV rero, ngo nuko nguko nyine twega tugaburira abana. Ubu birarangiye. Kakariye, yambi papa. Yambi. Nuko gaburira yongera garuka guhobera bigenda gute. Ariko murabona ko nateguye urubuto rwiza.
nzaza mugaburira murabona ko yanezerewe patu itatu abwire ngo tatu babwira abantu ngo tatu ntabwo ushaka kubivuga bye bye nawe utaha tuzaba turi gutegura